Hello guys, welcome back to another video of RJ Coding Tips. Nasidi akoina Python da Introduction to Object Oriented Programming, OOPS aduga loinana OOPS ta kari yawbage habado koi ngasi puna nainagani. Aduga loinana akoi classes amadi objects kumaina declare tawgani aduga kumaina sinagani habado ngasi akoi video sida puna khangminagani. Akoina Object Oriented Programming lakpa kandadi akoina yamna maru oiba jaga yukslaklabani Python gi koi programming course si makha na chatharakpasita Object Oriented Programming yawra agadi tang akoigi level lusalakpa jagado yawraklabani aduna mayam video si pungning jangna yengbiyo. So video si hongnaba tawsi. Let's start the video. So okay, ita introduction to Object Oriented Programming se singasi nainagadoini ado sigi se aina notes khar sema thamjare sigi notes puning minasi sidai mana ahanbada haire Object Oriented Programming is a programming or OOPS ko up have a C se is a programming paradigm that is based on the concept of objects. Object Oriented Programming hai taragadi akoina Python oiro amo any programming language oiro akoina problem am leire problem jibu karamba mong da utkadagi habdo adudugi pattern am khakneba ko paradigm hai ji sigi wa hai je te kemtana te koina kariyuma problem am leire problem do koina solve tawna bagi damang ta koina karamba mong da method ta karamba way da satkani habdo adugi lambi do takadini ko kanana takteba Object Oriented Programming na takadini ko aduga Object Oriented Programming je magi concept se kanada based tawa kan objects the based away ko ado koi makha object kaino lakhidoini. It is used for simulating real world problems on computers because the real world is made up of objects. Real world akoina leidi base sije objects na saiba ko maram aduna object na sabani na akoina any problem tholapa jingja sije koi gi ngasai gi object amumoina laura ga akoi gi apply to salaga koi ki computer da manage to hanga doine ko sije bu koina Object Oriented Programming ko doini aduna akoina ngasai Object Oriented Programming ji yamna maru oi ji kaino haiba matamda they are interrelated to our real world problems. Aduna akoi real world da akoi leiriba problems mayam jingje yam laina akoina object on thoga akoi gi computer da natraga machine da run tawraga moi solve tawba yamna lai aduna maram oiduna akoina Object Oriented Programming ji yamna maru in longna ribane ba ko aduga objects hai taragadi kaino yengsi objects are instances of classes. Instances hai taragadi examples haibaga manei ba ko akoina classes hai jina mu kaino haibdo makha na lakhidoini adubu set of instructions natraga set of things to lawgi doini bu adu da yawba objects ina mong da yawba value ga du maina lawgi doini bu aduna ngasai gi classes am leire class to da akoi gi instances myam hapchale adu kanda ngasai gi object ko gi doini bu ko si kuina isam samna lekai am leire khalo lekai du da ngasai gi lekai jina class ne lawri lekai da leba mi ga khoi gi thabak taw myam yarak pa do adu na instances oina la ka doini bu ko adu ga maming kai ko gi deba object ko gi deba. So please repeat a way of creating objects. Aduna ngasai classes yamna darkar oi kaino haiba matamda object create tawda hanjan create tawwe haibdi akoina ne classes amtang create taw taragadi maje amhana create tawdraga su yare akoina ngasai gi object to di create hanjan recreate tawdi aduni adubu class ti hanjan create tawroi duni aduna akoina laikai harga su laikai matang oina punna lawgi ne aduna takodi mi na leire do nang kai dino hangwa kanda akoina mi do dui laikai de ne abda adui laikai de ani subuni ohun subni ke swai only akakna ba laikai mamantang oi deni ko adu targa su mi du di myam leibe dana aduna maram moidna khoi object se mayam ama semga doini bu ko cg gi makhada up is ko built around four main principles. Up side is koi Object Oriented Programming je magi main principle mari khak lei kai principle no haiba matamda ahan encapsulation haibam ne abstraction haibam ne inheritance haibam ne polymorphism haibam ne. So hojiki oina di sigi magi principle mari se kai no haiba se koina makha tar pa video singda oina nainagani aduna channel si subscribe taw dawa lerga su taw sanbiramo. So sima aina mayam da request tawjari. So sigi si akoina ko encapsulation abstraction inheritance aduga polymorphism sije one by one akoi mathang video da oin hapsara ani hojiki oina akoi kai khangdabe adage haima matam Object Oriented Programming se khangge hai taragadi ahan da classes ka object ka je hana khangdabe yaroi ko. So classes na karino aduga objects na kaino habdu yengsi. So class harpus dana mu wana kai haige haba matamda a class is a way of defining properties and behavior of objects. Sini ko khina ngasai laikai ma kaina lawgi asaw moin man hai si objects myam lokhale ba haidi mi myam lokhale mi myam dugi magun magi behavior ma ji kai dino kari lam dagi no kaina khina khangna laikai duna pulap utpiya jana adumaina tawdana ngasai gi properties ama di magi mong ma tawdo utna bagi dongta classes amoina lawgi duni.
aduga mangonda kai kai yingsi ko classes defines the attributes habadi data karam data no koi nupa nupi oibya adumaina na utpado adagi functions anasraga methods ko methods atra functions utkani hai taragadi mi do nupa nupi orga su kana gi imung no adagi kana kana yawi kholi do lakadoine aduna maram oiduna nga saigi sigi classes na that nga saigi akoi gi that object to gi mangi magun amadi mangi methods mango dina wada function aduma myam jing do utkani bu classes na object harpadana akoi na kai hagida an object is an instance of a class haito ngasai class to the yawa ko magi kui le kai de le mi ma lo khala je du bo kun object ko duni do object se majena magi attributes le gani methods defined by their class adana object se magi magun le jagani attributes le jarakani aduga methods ma sa gi function khar ju yaw kani ko adi le kai am de le kai do gi property magun khara le rangani ko moi diam na haiba ga ko gi cricket kum sana ba de am na thokan ba le kai ni ntraga adu ba le kai ni maming am chut le kai ni ga hare khalo de tar ga methods khara du maina define to ga do ni ko duna ngasai gi object sa sijina mo magi magun khara yawjar ani adu loina magi ko property khara pirani kana na pidu no habi mutana class na pidu ni ko le kai do na ko adu le kai do diam phabani ni ka hai tar ga di classes tu na le kai do na ngasai go mi du gi magun do pi do ni ko so akoina sigi se classes ko objects ka je irai laina ko ngasai gi le kai am le re le kai do de leiba mi ga adu maina ani do ina lora ga ko yam laina lo ba ya ko si na yam na khwai da gi live example ni so akoina classes ka objects ka khangba lower ba matung da koina somda laksi sidai da mana class am thumana define to ni na laka doi ni ko so in order to define a class we have to use this ko sigi method che si na ga doi ni aduna koi base ko ta changaga punna imina si kumaina class name je define to doi no so defining a class ko class am define to ga ha ta ga di koina class haiba keyword che si na ga ne ko sigi class haiba keyword che si na ba matung da koina class name na sumaina hai class name je pv de class ta ire si magi syntax oi duni ko dona is the syntax hapsaram ge hamedi magi structure doni so ahan the class laire class ki keyword si na re duga class name haiba se evi sigi mo khata ra da khon khile sida ko statement 1 haiba ma evi adagi statement up to n bo n ta so bo yaw ya haiba di khone class ama laire class se khone class name thole sigi thole bu class name se sida khoi gi either normal statement akhoi gi print tawagi statement oibi natraga variable declare tawagi statement oibi even for loop oibi adagi do while oigi adagi while loop oigera aduma me ama function definition bawo yawi ai koina def ka haraga koigi start ka habana natraga adumaina function ama khak oibodo adusu adum ibi ai ko aduna sigi statement se they can be any function aduna sigi se function oigera amo oigera ko mayam do ibi aduni do statement se mayam ama lay sijini koina ko mai class ama define tawani have do sigi magi basic syntax to ni sise ai comment out thok sarama ga yengsi starts with a keyword class akoi uji ure ko keyword ama si nei kai keyword no class ko keyword am si na re aduga define taw gi bani adugi makha tarak pada mana statement can be loops statement functions etc to say statement 1 statement 2 statement n se nga sai ina hari ba mayam loi oi ba aduga we have class variables and class methods or functions called both are known as class members so sijina ne akoi kamta na te koina stage base ko tang sang se du yengsi ko sida mana class variables habanga class methods habanga lei class method se class function har ga khangnei habu ko pull up se pullaga class members har khangna ga ne sam na ko ni si statement sida ne sunaina ko ni pi re ko new variable ko sigi new variable statement amoi de ni duna sigi new variable je mana kai ka wi de no haiba matam da husik yauri stage da class variable je on gi de ni ko class variable se lai re aduga new variable je da koina magi value khara pisanga je ko to is mina 100 hai ani se pullaga they are known as class members aduna sida yauri ba ko akoi gi ani jina class member ka wi de ni amomam to ina lodana class ki variable aduga som da piba value duna class ki methods oi dunia bada traga class ki functions aduga ani je pullaga na they are both known as class members haraga khangna ga ne ko so sibuk ta lai sijina koina ngasai gi class ama define to wa lore huji koina ko instance amu create to haibadi koina object amu kumaina create to ni do na ka de ne ko koina object create to sibu instance haraga su khangnai ko aduna ngasai gi creating an instance or creating an object they are both same ko aduna yengsi ko sonda la hange sida man hai defining a class does not create only object to sida koina class name e di sa sigi sa koi class name class define to bani adu ma sa object pi ro oiba ko haibadi ga sai gi statement 1 to statement ma ma di pizza wani si mana ke do wa class amu khak define to da
object hapo object kumaina create tawgodoino haiba matamda they have to be explicitly created by using the syntax as follows sida makhada piri mana syntax amakak pi ko si use akoi sinaraga asai object to define tawrakadoini bako aduna object to define tawsibu akoina kai haraga khangna ge haiba matamda class instantiation har khangnei ko natra class instantiation har ga swe ado koi class instantiation har se class instantiation ji kumaina tawgodagi haiba matamda koi defining a class di lore so class define to lore kan da koina kai lakadoino creating an instance or object ama kumaina create tawdoino du yeng se ko object ama kumaina create tawgani haiba matamda koina object name pb raga sida koina ngasai gi class name se sise kana function gi taptoina ko bidoini bako ngasai koini sigi object to kai dogbiba maming ama thongbirani my variable pbirani adu kanda koina kai ko bidoiba sigi class name do adu variable amu akoina function amoina kawrane bako aduga function oina kawr kana option doiba object option gane bako sigi go koina kai toge habum tamna class instantiation har khangnei so sigi ni koina music nei na gaduk se khange ko me aduna koina object se kumain tor create tawani habu khange after creating the object it can be accessed by using dot operator aduna koina sida dot operator habu machine rani dot operator ko yengsi dot operator hai taragadi ko the dot operator also known as direct member access to asai koi som la ke sida class ta i gribang asai members koi khangi ko members hai yu da to sigi member variables ka class methods ka ani je access tawge hai taragadi sigi dot operator je sina gane ko mana sida c haibi wani koi any programming ko c yo yera c++ o yera pro adai python java sigum da loina mak sina ga doni ko dona ngasai dot operator je sina da members je access tawbe ya ha ko combine access tawni ha matam dana object name dot class member name har kani ko so sida amtang yengsi combine access tawge da object name ji dam pibirani object name dot harani ko dot operator je sina ni aduga ngasai gi sina manung ni da ko new var nam yaw gi drasa sigi new var ri ko je ko new var sumaina ga ko gi ni ko member new var hari basi kana access tawdoino object name jina access tawraga ma je sinina o haibani ko sigi bu khoina ngasai gi accessing the members ki exam magi structure do oidini so sibuk ta yamna isam samba basic nak tadi ko khoina ngasi hu je phoga tawrise sigi makha tar ko da khoina example am khag yeng se ko adu example do yeng kan da yam laina khangani so in the example ko sida aina budi notes semaga yawre du bu akhoi si notes se yeng gum si sidoin irak se koi class haibam leire class da khoina teacher ko bo koi class am khag law class teacher ji da yaw du je teacher gi maming yaw du ni ko adu lokhat lak se ko teacher gi maming t name ha t name se in a variable am law aigi ming hapage so aigi ming hape sida ko class teacher leire aduga ming se aigi ming se rajit hape ko hapabu matung da koina kai dore class ama declare taw lore class declare taw lore kan da koi kai daw tai sida koi object create taw da ya re ko duna kaino subject to har je ko aina tagu subject to access taw ka done duna subject sidana teacher je ina function oina kaure ko function oina kaure aigi ming je lokhal em lokhal aga sigi class hapsale hapsali ba class sida hapsali ba se koina teacher hari ba se subject sina kawgi doine access tawba yar doine ba ko so sida koina access tawba kan da koi gi private class adagi public class kaina mu lakini ko habadi access tawba je only private akakna ba khar khatang na mu ya hanba aduga access tawba da mu ya handa ba kaina lakani adu makha tar ba tawba doine koina na si tawri ba sidi only the basic nu le ba ko kono print to hona ba gi dong to koi variable nam nok se ba ko print var ko print var to laurani aduga mana koina access taw na ba do or sida access hana taw si du print var se ko la lok si ko so access tawge hai taragadi koi subject se laurani dot aduga dot har kanda okay sida mana ke hai t name le suggest tawre ba ko t name je laure print taw dini ba print tawge hai taragadi ma se koina variable am hapchen biraga yeng se ba ko koi variable yaw daga su dum chap manai adugo koina sigi variable je hapaga di koina print tawga nungai hai bagi ni ko sigi variable se ina sigi mamang da pusan re so print var je here is the subject name ji t name je ko hapchen re ba teacher name je subject ji teacher name je hapchen re ba ko so aina sida print tawrakani kana print tawrakani na lu tamda so sida aina wahi khar ire rg coding tips teaches python programming and it is taught by har da I sigi t name de lower go doine low mutam da ne akoina ani thomni yeng silu ko subject dot t name haiba maga chamana ba sida ko akoina sida print var jiga chamana na yeng se ko si run tawsi ko run tawre okay sida mana thole to rg coding tips teaches ko python programming and it is taught by Hirazit and Asmana Togle. Miam Ubi go Sisa.
aduna takpadi akoina ngasai Rajit se t name je aina class name da yawgi bani class name do habadi class tagi lokthora akanda kanana access tawre dot operator sinare kanana subject to na access tawre kanda akoina print guard hapsala kanda subject do t name je lakpani ko so sisima akoina smane le aduna ai sigi je comment to thoksage ani je samane so sisina apagi ngasai basic example doni sigi example se aina somda piba songin no se yar basic samane ko sisina aina student oina pi bani so student oigira teacher boy gira smaina tawwe do koina sigi singa sai na haydo sida direct highway direct to the river mi maming do irani ida kanda koina kai do deba sida hayeng wai koina smain tawwe ya ko direct leiramina names and haike names to kana area na knowledge sida mi maming to hapakya smaina to su ya ko aduga ngasai printer op kanda mari printer ka doine ko aduga sigumba sina koina hayeng wai hayeng makhatar pa video singa koina encapsulation adagi adugumba mathakta koina pangriba data abstraction adagi adugumba polymorphism inheritance mayam adugumba da lakadini ko husiki oina di sijina magi basic example daga loina na koina basic introduction to oduni ko so sibokta mayam gyan tai haine lozarage gyan tabidaba lerga so video se mu makok tegi handaga view so akoina sida aroi bida kai yengba yabage haiba matamda sida command hai object oriented programming sigi magi kanabdu se kanabdu kaino aduga magi shinabam do kaino yengse ko ahanbada man hai object oriented programming ki uses se kaino haiba matamda code reusability code se mohana reusable to we hadi shinaba isam samna koina ngasai gi sida variable do hanjan declare to do sarupudi koina class teacher hanaga teacher da leirak to the lay gi ba mi ge do amutang da pull up option gi ba ko aduna code se mayam sang to hanbi muta koina hanjan iraga to do sarupudi matek amtang iraga hanjan shinaba ya ko aduna phaga doi modularity hai targadi module semba ko module semba targadi function semba ga samane ko adubu koina function sembadudi yam sangi ba aduna function semba muta class semaga function do class manung do hapsan gi targadi class ma samak to function amoina ek tawraga samjan bi ai module by module chat pe adoi ko encapsulation ka hairagadi amu kaino haiba matamda sida yengsi ko mayam encapsulation hai targadi it is a concept used in object oriented programming to bundle data tumana sida hai se te kemta na te ko data jing je pulap punjan han bai tare amaga data je pulap punjan laga easy to use ko pulap punjan na halaga khoina data je nungai sina ba nungai han bai wani ko access to nungai bai wani ko capsule hai targadi koina capsule chari ba capsule do sida zaman udle ko hypet sida koina manung de arbu data myam ji enclose to sala thamaga manung da lady ba myam do koina lokthok pai wa nungai ba gi wani ko adugi ai flexibility and adaptability akoina object oriented programming sine taragadi code sam flexible oi aina kana guma atopam da mi on da pihalaga modify to hanbo oiro natraga atopa system na da piba kanda atopa system da sine da yamna luhanda ba haitare adugum da boina magi sine bam jing ne ko aduna maram oduna maje object oriented programming se maru ori next magi advantages singsi sijide aina khar khankalaga pibani adubu sidagi hena mayam ama lei hena khangning taragadi akoi object oriented programming gi matangda phajana koi atopa website ama di adugum da su lei adubu koi si Python programming ki basic ki oina sigi je khar khatang je hapsaram ba yani so advantages se ke doge habi matam da mai kana ba je yam lai da khangwa ngame bu ko ni i ba si da dum khangwa ngame bu ko teacher habi na leibani teacher gi magi maming oja maming do kana no ka har pan da sumaina lakoni samana na ko si yam nai na khoi step by step se yam lai na khangan ba duna ma je maintain to bu su slai bu ko aduga better organization of code se koina better organized to haidi code irapa matam da koina mate kharamu ini samtalani de mote mo ini ko line to tar di code se pa ba matam da koi atopa user amna pa ba matam na traga koi developer atopa na pa ba matam da yamna luye ko aduna lahan bai tai amana bu paro samana na lahan ba du bu hoina ko to bhajana thambi ga deni organized tar tham deni ko de faster development sida ma ko koina advantages of the khwaidi maru na level se faster development sile kai no da madi real world problem da mana solve tawna bo hotna deni da develop taw da yam thu na taw ngam me bu ko adu da mangi kana ba se faster development se si maru oi next improve productivity ki level is one khalani samana na hojiki akoi gi real world problem solve taw bani na ko akoi productivity je mi na puthora ga su mana puthora da atopa manang puthora ga mangi wakhan do amaga amta mana handabida production je level je wang hanbe wane ba ko aduga magi disadvantages amtang hana na ma se process to di khara tapi ko develop to thura su process to tapi run to tapkani aduga memory management su khara wagani mongon da data je yam chaw ba ya la kani ba ko aduga sigi object oriented programming gi khwaidi kana bam na har ga ko code se koina na hande ra da only si 20 30 up to some da ko 10 adagi si da
to ayamba loinamak to code se kesu yam kana sangbo oidedana hengwai sigi class kumba sinaraga code se irak di up to ko koi 1000 lines of code oira 2000 up to mayam lines le jano code to dugumba so ba complex project kumba sarak pakanda adagi so koina code irak pakanda yam line da sigi upsina mating pangane ba ko sijima lai aduna magi kana da bai taragadi tang process tap pe hai tane ko sijima lai. So next applications of up se have the kai kai shin ge have the software development adum nai re game development nai re software the website chaba adagi mobile phone gi applications haba koi android apps haba adagi desktop application isam sam na koi sigi sare bs code ka sare iba dai sigu me am sing they are all based on object oriented programming kai no da koina ko programming tam na bagi damok to koi gi sidai da bs code kumba ma tholei se ko koina mak darkar ori ne koina program ibda la heli ne ko ado magumba se koina program ina ba kaino ma leita tar ga di mi myam de wana do ni wa do khara hanthana ba koina kai do bi re base code kumba sara kan da se wa ba je problem is solve to ni real world problem ma solve to re so it is considered as ko object oriented programming tawra ga sara pani hai bani samana na ko video games hari ba da simulations kar koi 3D ga tawdana da gi ko virtual reality ga tawri ba sigum ma yan sing je they are all based on object oriented programming chini ko aduna koina object oriented programming tambagi amna kanai jing je अखोई real world problem ले इवजिंग ले शॉप तो बंगा मुका दोइने बको अदुना मासे यामना दरकार ओइ हाइतारे को खोई every programming language ta so aduna object oriented programming se kana support to wi haitare di khoi Python the C++ CD pro ma the object oriented programming support to the aduna khoina C the gi hen advanced with C++ ta mini C the C++ ta ju maina advanced with koi Python ga lai Python jina koina games haba da gi any amoro website haba Python da loi ngam me ko aduna khoina Python je hena yamna marul oina lawri bani aduna koi sibok ta object oriented programming gi magi sinabam kana bam do lai aduna mayam sida khoi gi idea ma leibiramani haina lawzarage object oriented programming se yamna maru wa eduga yamna su khoi gi wakhan yamna changba topic ni mayam si je khoi punna ying mina si aduga ko makha ta na khoi video hakka sar pasing du da dum support to view haidan haijari ado mayam video se kamdo video gi comment section da jo haibiramo aduga akhoi si gi makha ta ko ina akhoi atop programming language or adagi ko SQL adagi website development adagi website designing adugumba mayam jing do video mathang su dan hapchar kani mayam gi support na video se makha ta na number da su sound mating pang da doini ko so ngasi gi ona di video se matang sai da tension jarage mayam mathangi video da mu pula thingnar si thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.